Reka twongere tubahe ikaze tubifurize komeza kugubwa neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Tubahe ikaze muri aya makuru yacu y'imikino, tugiye guhera mu ikipe ya Rayon Sports cyane cyane ku musore wabo Kakule Mugheni Fabrice. Uyu musore rero bamaze igihe mu ikipe ya Rayon Sports mu gihe kingana n'umwaka umwe, amaze igihe ari guturetwa n'ikipe ya Rayon Sports ngo arebe ko yabongera amasezerano byibuze niyo yaba ari umwaka umwe kugira ngo agumye akinire ikipe, cyane cyane ko ari umwe mu basore bamenyereye cyane shampiyona mu gihugu cy'u Rwanda, kuko yaciye mu ikipe ya Rayon Sports ayivamo yerekeza mu ikipe ya Kiyovu Sports, aho yavuye mu ikipe ya Kiyovu Sports n'ubundi agaruka mu ikipe ya Rayon Sports. Ni umusore wagiye ukunda kurangwa n'ibihe bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'imyitwarire itari myiza cyane, kutumvikana n'abatoza. Uyu musore rero ikipe ya Rayon Sports imaze iminsi ubuyobozi bumwegera cyane ngo burebe ko yabongerera amasezerano, ariko uyu musore amafaranga ntibabashe kumvikana cyane ko yakaga amafaranga ari hejuru ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports butabasha kubona. Rero amakuru agezweho nuko uyu musore Kakule Mugheni Fabrice umukongomani ukina ikipe ya Rayon Sports yabaranje kumvikana ikipe ya AFC Leopards yo mu gihugu cya Kenya bakaba babanje kumvikana byibuze ngo amasezerano y'imyaka 2 akinira ikipe ya Leopards. Hanyuma mu ikipe ya Rayon Sports n'ubundi ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bwakanye amakuru avuga ko haba hari ikibazo bafitanye n'ikipe ya Olympic Star yavuyemo Arsene Niholeho baheruka kugura. Nahamya ko FIFA yarangije kuwemeza ko uyu mukinnyi ari w'ikipe ya Rayon Sports mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere. Mu mpera za Kamena umwaka wa 2020 nimwe ikipe ya Rayon Sports yatangaje ko yasinyishije rutahizamu w'umurundi Arsene Niholeho amasezerano y'imyaka 2, aho byavugwaga ko yemerewe miliyoni 4 ngo yemere gusinyira iyi kipe. Uyu ariko wari wasinyishijwe nyuma yo gusoza amasezerano yo muri Olympic Star ngo yahawe miliyoni 1.5 yonyine, mu gihe ayandi yategereje ntayabone. Ubwo rero nk'uko byagiye bigaragazwa n'ubundi byemejwe na FIFA ko cyane cyane ko ITC yaranje guhabwa ikipe ya Rayon Sports. Hanyuma ku makuru ava mu gihugu cy'u Burundi avuga ko uyu Arsene Niholeho yaje kuganira na bamwe mu bakinnyi bakiniraga ikipe b'abarundi, bamubwira ko najya gukina atishyuwe amafaranga yose bizarangira atayahawe, ariko niko gutekereza uko yakwandikira ikipe afatanyije n'ikipe ayibwira ko aramutse atishyuwe atazaza. Aha ariko ubwo bagenzi bacu b'abanyamakuru b'abakore n'ahangaha bimwe mu itangazamakuru cyangwa mu Rwanda baganiraga nabwo, yavuganaga n'umuvugizi wa Rayon Sports yababwiye ko nta kibazo bafitanye n'ubwo ari we wese ku bijyanye na Arsene Niholeho, ndetse ko FIFA yarangije kubaha ibyangombwa byemeza ko ari umukinnyi wabo. Mu magambo yagize ati Olympic Star yaduhaye urupapuro rumusohora muri equipe release letter, ndetse banaduha TPO icyemezo ko nta rundi ruhande rufite uruhare muri uwo mukinnyi uretse ayo makipe yombi. Ubu tuvugana FIFA nayo yarangije kwemeza ko ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports, rwose nta kibazo dufitanye. Hanyuma hari urwandiko dufite rwa Football Federation of Burundi, Football Association of Muyinga, Olympic Star FC, date 5 z'ukwezi kwa 8 2020, to meet may concern object release letter request Niholeho Arsene. The above named has been a player of Olympic Star FC and proved to be hardworking and instrumental to the club's success. We hereby release him to join any club of his choice. We also take this opportunity to thank him most sincerely for the services offered to our club and wish him all the best in his future. Mu magambo makeya cyangwa se iyi baruwa ishatse kuvuga n'ubundi ni urupapuro rw'aha ikipe ya Olympic Star yahaye umusore Arsene Niholeho rumwemera ko yakwishakira indi kipe. Mu magambo make bishatse kuvuga ngo izina ryavuzwe haruguru cyangwa se Arsene Niholeho wari umukinnyi w'ikipe ya Olympic Star ubu akaba yarabashe kugeza ikipe ku bihe byiza, ariko akaba bishimiye cyane kumurekura ngo abe yakwishakira indi kipe iyo ari yo yose yifuza kuba yazakina muri kariyeri yiwe yose. Bakaba bafashe umwanya cyane bamushimira
ibyiza byose ndetse na serivisi yahaye iyi kipe ya Olympic Star, bakamwifurije amahirwe masa. Hanyuma ni urupapuro cyangwa se ibaruwa yashyizweho umukono na Pierre Celestin Mbonihankuye, General Secretary Olympic Star. Proof signed the former club that there is no TP of the player economic rights. Player's full name Nihoreho Arsene. Date of birth 1st of January 2001. Nationality Burundian. By signing this document, I confirm that my club has not entered into an agreement with a third party defined as any party other than the two clubs transferring the player or any previous club with which the player has been registered regarding the above named player's economic rights, done at Muyinga on 5th ku itariki 5 August 2020. Nayo ni ibaruwa n'ubundi yashyizwe umukono na Pierre Celestin Mbonihankuye, akaba ari Directeur General w'ikipe ya Olympic Star. Tariki ya 17 rero Kanama, tubibutse ko aribwo ikipe ya Rayon Sport yasabye ITC y'urutahizamu imyaka 20 washoje ku mwanya wa gatatu mu batsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'Abarundi, awinjije ibitego 17. ITC bakaba bayibonye kuri uyu wa kabiri tariki ya 25 Kanama umwaka wa 2020, nyuma y'aho iminsi 7 FIFA isaba ishize ntacyo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ritangaje kuri we. Arsene Nihoreho akaba ari imwe mu mazina make akomeye ikipe yasinyishije uyu mwaka, azafatanya n'abandi nka Sajate Niyonkuru wavuye muri Marine, Mudacumura Jackson, umusore wakinaga mu ikipe ya Heroes uzwi nka Rambo rwose, umusore wakuriye hari i Kanombe aho zari ikibuga cyo ku Bigega, ndetse akaba yarakinaga n'ikipe ya umusore rero n'ubundi uyu musore Rambo tuvuga ni umusore bakuye mu ikipe ya Heroes kabisa, umusore w'umuhanga kandi ukiri mutoya, ndetse hakiyongeraho n'umusore witwa Uwiringiyimana Christophe wakinaga ikipe ya Gicumbi, na Niyibizi Emmanuel wakiniraga ikipe ya Etoile de l'Est. Turi mu ikipe ya Sport kandi umusore rutahizamu wabo Winga Machachari Mugisha Gilbert ukina mu Musatirizi yamaze guhakana amakuru yuko yaba arahawe integuza ngo yo gusohorwa mu nzu bana. Rwose mu minsi ishize uyu musore yaravuzweho amakuru ko yaba yarahawe integuza cyangwa se icyo bita priave, ngo abe yamaze kwishyura amafaranga y'ubukode bw'inzu abamo. Uyu musore yabihakanye yivuye inyuma. Ni inkuru yari yatangajwe ku munsi wo kwa kabiri tariki ya 25 Kanama, ubwo havugwaga amakuru y'uko Mugisha Gilbert yamaze guhabwa integuza y'iminsi 2 gusa kugira ngo abe yamaze kwishyura amafaranga y'ubukode bw'inzu nyuma yo kumara amezi atishyura. Bikaba byavugwaga ko uyu musore ari kwishyuzwa amafaranga angana n'ibihumbi 120 by'amezi 2, kuko byavugwaga ko ku kwezi yishyura ibihumbi 60 by'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma gatoya tukiri hano mu Rwanda, hari umusore ukina mu ikipe ya Saint Etienne rutahizamu witwa Kevin Monepake. Kevin Monepake mu kiganiro cyari yagiranye na bagenzi bacu kuri BNB FM akaba atangaje ko ari tayari cyangwa se yiteguye gukina ikipe y'igihugu Amavubi mu gihe cyose umutoza yamugiriye icyizere cyo kuba yamuhamagara kugira ngo aze kuba yatanga umusanzu mu kubaka u Rwanda twifuza cyane binyuze muri siporo. Rero mu kiganiro n'ubundi yajyanye na BNB FM mwezi, Kevin Monepake yavuze ko yababajwe no kuba mu gihe yiteguraga kuza gukina ikipe y'igihugu afitemo inkomoko yahise agira imvune mu ivi mu mikino ikipe yakinnye na Paris Saint-Germain muri Gashyantare y'umwaka wa 2019. Ati nibyo ni ukuri ko abatoza b'u Rwanda banyegereye kenshi ariko nabonaga bidafite umurongo uhamye. Mu 2018 mu kiganiro na radio
RMC Sports babimbajijeho, ni inzozi zanjye gukina ikipe y'igihugu, ntako byaba bisa kuri njye gukinira u Rwanda. Mpaheruka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, byanezeza kuhagaruka. Ikibazo nahise mvunika, biransaba gusubira mu bihe byanjye byiza, ariko simbona impamvu n'imwe yatuma bitazaba. Hanyuma abajijwe niba yiteguye kuzakinira Amavubi mu mikino y'amatsinda yo gushaka itike ya CHAN mu mwaka wa 2020 mu Gushyingo, Kevin Monepake yavuze ko igihe cyose umutoza yamwifashisha yiteguye kwitabira ubutumire, ariko bizaterwa n'uko imvune ye izaba imeze. Ati mu by'ukuri narabikurikiranye, ndabizi ko amajonjora agiye kugaruka, gusa nk'uko nabikubwiye mbere, nkirutse imvune ebyiri zikomeye. Niba kuva ubu kugeza icyo gihe nzaba niyumva nk'uwakina imikino myinshi ikurikiranye, nta kizambuza kuza gukinira Amavubi. Kevin Monepake yaboneye izuba i Bourgoin Jalais hafi y'umujyi wa Lyon tariki ya 19 Kanama mu 1988. Se ni Umufaransa, naho nyina akomoka mu Rwanda. Ubwo yari afite imyaka 4, Monepake yaje mu Rwanda ahamara imyaka 2 mbere yo kwerekeza muri Togo, aho se yari amaze kubona akazi, ari naho yatangiriye amashuri abanza mbere yo gusubira mu gihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma gato tuva no mu Rwanda, turi hanze gato. Umusore kapiteni w'ikipe ya Manchester United, Harry Maguire kabisa, akamaze gukatirwa. Navuga nkaho ari ugukatirwa, cyangwa se kuko bano basitari kugira ngo bafungwe, sibyo wenda nk'inkuru ya Ronaldinho wafunzwe kubera naye pasiporo z'impimbano, ariko bano basitari akenshi usanga batajya bafungwa. Ariko twabifata nkaho n'ubundi uyu musore twabifata nkaho ari ugukatirwa, kuko nyuma yo gushinjwa ibyaha 4 birimo gukubita abashinzwe umutekano no kugerageza gutanga ruswa, kapiteni wa Manchester United yamaze gukatirwa igifungo. Rero Harry Maguire yafatiwe Kirwa cya Mykonos mu Bugereki kuwa 4, aho yakubise umupolisi wari utabaye kubera imirwano y'Abongereza yabereye hanze y'akabari ko kuri icyo kirwa. Yatawe muri yombi hamwe na murumuna we John ndetse n'inshuti yabo Christopher Sherman. Rero uyu musore akamaze gukatirwa igifungo cy'amezi 21 n'iminsi 10. Kapiteni wa Manchester United wari uhagarariwe n'umunyamategeko yashinjwe gukubita no gukomeretsa, kugerageza gutanga ruswa, guhohotera abashinzwe umutekano no gutukana nyuma yo gutabwa muri yombi. Iki gifungo yahawe cyasubitswe nticyahita gishyirwa mu bikorwa kubera ko ari ku nshuro ya mbere akatiwe, ndetse ibyaha ashinjwa bikaba byoroheje. Uyu musore rero akaba yahise akurwa no ku rutonde rw'ikipe y'igihugu, dore ko mu minsi ishize aribwo yari yahamagawe. Ku munsi ejo nibwo twabwiraga ko kapiteni Harry Maguire nawe ari mu bo umutoza Southgate yari yashyize ku rutonde rw'abazifashishwa mu ikipe y'igihugu cy'Ubwongereza yiteguwe mu kwitegura imikino ya UEFA Nations League. Yahise akurwa rero kuri urwo rutonde rw'abahamagawe. Yanavuze ko yasabye ikipe ye y'abanyamategeko gutegura ubujurire kuko yizeye ko ari umwere. Mu kwezi gutaha kwa Nzeri mu mwaka wa 2020, Ubwongereza buzakina imikino 2 buzahuramo na Iceland ndetse n'igihugu cya Denmark. Nyuma yo gukatirwa igifungo cy'amezi 21, Harry Maguire yahise akurwa ku rutonde rw'abakinnyi. Rero umutoza Gareth Southgate yari yahamagaye ku munsi w'ejo. Ayo rero niyo makuru twari tubafitiye kuri uyu munsi. Reka dukomeze kubifuriza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kubana natwe muri gahunda zacu zose za buri munsi ku makuru agiye atandukanye. Turabashimira mwe mwese mwadukurikiye ndetse no mukomeje kutuba hafi, mukomeze kugubwa neza aho murereye hose. Nyabuna tubashimire, ariko dukomeze kubakangurira gukomeza kwirinda no kurwanya ikwirakwizwa ndetse no kwirinda kwandura icyorezo cya coronavirus, kuko ni icyorezo gikomeje gufata indi ntera. Ariko turasaba gukomeza gukurikiza amabwiriza yose
leta ndetse n'abayobozi bugenda bubaha, cyane cyane mwambara agapfukamunwa neza guhera ku mazuru kujya munsi y'akananwa, mwubahiriza intera ya metero imwe ndetse mufata n'umuco wo gukaraba aho mugiye hose. Nyabuneka ntaba ari jye uzana icyorezo cya korona virusi. Nidukomeza gutyo tukubahiriza izo ngamba, twese tuzatsinda. Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza rero, ariko nyabuna muzirikane kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya korona virusi.